Angka setan mata patau, angka to tahu mata pasetan. Kika bahaya ko. Sing kamu ki makuraga na padicengi punga Allah Ta'ala na dampai dosata mati ki. Dia namelo neraka tarima ki. Maka pa ini tu na tarima neraka angke dosana tapi kui susu ya dampai ni. Mau tas sulu ngetah neraka itu nami malang. Dia aja tak capat-capat tama neraka ko deka dosa tabawa. Ilalu ki itu masuk. Eso patam mengingi nalite pamasena punga Allah Ta'ala. Akare semua kita mengingi, mengingiran. Ang kamu tu matu pamasina pungatala turun. Akare semua ki. Ini ko tadi pamasina pungatata aja na di takareso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepena pungala ta'ala ke hadir. Alhamdulillah nasabab pamasina pungala ta'ala engkaki nawiring apati ruang nawirip petunjuk hidayah. Ia kotanya hidayah puli pungala ta'ala to sila daji pokok pasuruan na tu. Apa ia pasuruan na pungala ta'ala pagau denai taimata selek no kulinoy. Tagar tolong mak bejaran mak subuh. Sujadangi bawal lo ya matui totolisu. Dia napa ada ko parentana punggawai? Mau dia gaga hidayah menyemati pugau apa pita ji asele na. Tapi ko pasuruan na pungala ta'ala dia na pitanyo kulinoy. Magi na dia na pitangi. Dia na lailino ko ya pitangi. Maka dia lebita rakaatani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apalan sampaja sunnah subuh lebih makasingin alinoy lololisa. Coba gariya pitang. Mau bola tapan noto kenro ni munro cik dimito ya pitang apalah sampaja sunana lino lololisa kenro ni munro mau bola ta napan no itu makanya dia pitang jadi hidayah pawadi napa wadi pugawera. Bahkan amu pasuron na pungala ta'ala maringa ko digaga hidayah itu lepo gau. Miki manre sunahnya mak bismillah kina pemanre ko digaga hidayah amu mak bismillah. Itu lepo bacai. Sini no masalah melebih kadere. Tapi ku pungala ta'ala mawariki hidayah apa tiruang petunjuk degagam mulim mahalangi mayyahdillahu falamudillalah. Nigi wiring hidayah ku pungala ta'ala degagawat di pakapusapusay amo setangi
Dek tu nuli lawai tahu nak kena hidayah. Pasuron na pungalatalo ko Nabi Ibrahim isuri gere anak na. Bayangkan pasuron rajin na anak isuru ki gere. Ya kira-kira kini makoko ni suruh makoro tanpa hidayah degaga mulai pugawi. Tapi Nabi Ibrahim nasaba angka hidayah no bibadecing ya anak-anak. Ya bunayya inni ara fil manami azbahuka. Nasuruh kaji pungalatala nak gere ko. Witel lepatin roku. Fanzur madza tara. Maga tasa di 4 juta nak. Nabi Ismail angkato hidayah polo kupungala ta'ala. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pagaw imbo aga nasurap pungala ta'ala ko ya taruntuk kak matu saysa ka anak sabara. Ibinding itani hidayah idi bawan nambo igere je. Coba nitanya hidayah. Gangkan na milutong na pagaw denajay. Sampai-sampai setangi sibu. Ibrahim. Anak. Milaw-law. Itapana pengkah. Megere ibatoni. Mitte ibatu na Ibrahim na rimpai setangi. Lari setangi. Loko benena. Hajar. Karo Ibrahim nagere anakmu manang kaji. Pasuruan negeri pungala ta'ala. Maka de Siti Hajar. Iya memang ko pasuruan na pungala. Amu ya saja tu gere. Mitte itu batu na rimpai. Wah, anak nawat ding lece-lece calo. Mo ya lemi HP mamakkoto. Ismail, ambok mu banna mu gere. De mu genak tau ngiko. Miti tu batu na rimpai setan. Itu kon ke hidayah. Ambok nakan na hidayah. Indok nakan na hidayah. Anak nakan na hidayah. Dinulle setan pakalontok-lontok. Yang rasa Nabi ter nigi-nigi tau nakan na hidayah. Degagawat di mahalangi. Dewat di pagkapusay-pusay. Padahal setangi puramitoni lau kupungala ta'ala. Alenga umur malampe si lampe lino pun. Melo kak pakalontok-lontok anak pun Adam. Nang kalau si bawang itu noko neraka. Ala ni. Yaling umur malampe. Ya setangi malampe mana umur na tu. Dena mati setangi ko dena panakama lino. Dito nang katengkanya karya baka pa yang kaseta mati kur panyingkulit na lepoto. Ang katoga ki buru na setangi. Ya ko pas setangi ang kaki buru. Tapi diga ki buru na setangi. Demeto na mati setangi. Sementara jaji materu asal jaji tawe lolos setangi jaji. Olok-kolok jaji lolos setangi jaji. Mati tawe dena mati setanna, mati olok-kolok dena mati setanna. Di pedek macoi lino pedek mega setat tu. Apa tu lima? Tu mimana. Biasa ki mengkalinga makar mimana setangi. Walakas sudah bosi. Nasi mimana setangi. Wah, pedek mimagamit tu sih. Tapi tu mimana tu nanti mati.
Di pede macoy lino pede mega setang yakin. Angka setang mata patau, angka to tahu mata pasetang. Kega bahayok ko. Setang mata patau atau tahu mata pasetang. Iya ko tahu mata pasetang. Dito na malah ada bahaya. Apa napai rita to lari. To lari, angke mak lampir. To lari. Wak dikit salama. Tapi ko seta mata patau. Ia maragila de. Si bawa ki minum kopi. Sila si bawa ki tak kaboro. Sisa nemak dek lah lanyek dompetku. Ai setan ngona ai mata patau mi. Milau setan alenga umur malampe si lampe lino. Melo ka pakalonto-lonto anak ponadan. Ya lengapo, ya leng umur setan. Tapi makanya pun Allah Ta'ala demule malai atakku kualingi hidayah. Tau marape ria demule malai. Ite gerek manuk mabasay ya. Lai pandro ko punana ko pala limana kur. Angke manuk na mabasay man madappe. Angke apo na melok mandre manuk kampung. Nek. Weh mega manuk tadi. Iya. Macam nalak dah apa kak mandre manuk kampung. Aleng ngacik di manuk tadi nenek. Maka de nenek. Oh dewa leko nai. Lau puji lada manuk kuye. Motor ko dito waleko. Dewa leko. Puji mabasa. Iya ko pa dyan ako melo ko manre na manu kampung kerohi manukku malairahe. Iya na mulalung kemuda api gere ni. Iya ko de mulai dapi rengko sisa ni. Mako sisa rupu ngala ta'ala roh. De mulai malay atakku walengi hidayah he. De mulai pakatulu-tuli atakku mabasay he. Iya ko biar ko malay karo atakku betul ya tapi malairai. Yobi de na melo macawe tulima belai. Iya na rumala ro. Na biremi matu pungala ta'ala ko malairai. Makanya pada kemakuraga ki pada bi kasih sila surat tahe bi bali bola tahe bi wija-wijat tahe apa mulokko ki aleta ibda binapsik apa mulokko ki aleta iko banni tawe bi ni aleta Obi nyaleta peko waktu sampajang papi saja roja bangi tolong masigi ya sen dakwah diri sendiri. Yang kedua obi wija-wijata keluargata ku anfusakum wa ahlikum nara jagai alemu jagai isak bolamu pole api nerakai. Selanjutnya sedebolata tanggung jawab tamanang. Aku raga ki apa ya sangi hidayah ya kuragai panangka ya kuragai pa cuma pun Allah Ta'ala malingi hidayah tawe sesuai si ba elona tani di malingi hidayah tawe makuraga mi Nabi ta sendiri melok malingi hidayah amurena Abu Talib puang takka kak mancaji nabi mancaji suro magi de talengak kekuatan untuk melengi hidayah mureku lo puji lada newaika mapamula arwah ka taun na piara ka
Natarana ka, napak guru ka mampi bembe. Napak guru ka dangkang. Napak bene ka. Ya kakak mancaji nabi newai ka ada wa mo kunurek makanja itu agama yang bawah. Tapi yobi taman ni pelik selak jolo mureh katis ni makan makanja taman ni seleng aja na utama seleng ya nak makanja iya tu tapi aja na utama magai masiri ka ketua Abu Jahil macacawi lengai milik kilik lengai nisem makanja selenge tapi masiri jamai iya narona cecep ngala talagang kanna nagalli di natama sallan namati di natama sallan namati inna rakal nabita wa may yudlilhu fala hadiyalah nigi rigal yoko pungala taala de gaga hidayah de gaga wadi malingi hidayah amo nabi kira nabi teh milo maling hidayah de nullai maka de pungala taala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha pungala taala malingi hidayah tawe tanai ko Muhammad malingi hidayah tawe amomu puji lada Nabi teh podangi tanai ko Muhammad malingi hidayah tawe apalagi di taniaki nabi ni di mi malingi hidayah bali boleh de tulai makuraga mi tani di malingi hidayah makuraga mi magi na suruh ki pungala taala makuraga apa idi melo na pedecengi pungala taala idi melo na pedecengi pungala taala jadi empena suruh ki makuraga amode tak kuraga wad dito pungala taala malingi hidayah tawe kiki na puji walakinnallaha yahdi man yasha pungala taala malingi hidayah tawe ni gini puji amo to majasi pak tapi kon kasih pak na puji pungala taala kur dalang amo ci dini wad ditno wering hidayah contohna Umar bin Khattab liwa jana si pakna waktu na day panatama sallam tapi pungala taala puji angka si pak na puji aga si pak na puji waktu na nisang Umar makanja pale sallangi melo mati dalam perjuangan iya naron ipite iya ling hidayah ya kon katau majasi pak tay tajamu tapa ponis japa si pak tamam muka aja mo wadi jaji capak nama tu yaling hidayah dua telu ni contoh nih katau maka jasi pak tapi nak kena hidayah sadar mainga kamu tahu maka kanja irita tapi capak na jadi sini no masalah nah suruh mi makuraga iya koma sesaki agemi pacingi agemi pacing kutu masesa kainge wajajue sulara iya mi pacing kutu masesa tapi itu terima pesesa tanna liman na jolo mapacing liman na jolo mapacing ya kumaronto liman na disai jolo liman na napa lulu maka dorong pungala taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah teman-teman ita ukuri pungala taala carana kulu kaulan syadida iya koma bicara decen natapau supaya bertakwa ki decen nata bicara kega nasa dece pungala taala wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah angkamu paga
bicara kami nama deceng angka mu paga berarti dia nagaga ku Allah Ta'ala maka angka mu paga dia nagaga ada perkataan kami nama deceng sangadinna makuraga tahu nama cawe ku Allah Ta'ala makuragai pada tarupa tahu nama cawe ku Allah Ta'ala da'a ilallah dakwai tahu nama cawe ku Allah Ta'ala yero ada kami nama deceng. Jadi nasuruh ki makuraga. Iya ku iya panamelo masigi ku lengi coto. Iya panamelo lo masigi lengi lipa. Pakuraga. Ya kuragai. Asele na ko to makuraga makadai Allah Ta'ala yuslih lakum. Allah Ta'ala langsung pakasingiki. Idi makuraga na pakasingi Allah Ta'ala. Amode na kan na hidayah ro tauraga. Tapi idi na pakasingi Allah Ta'ala. Iya lo ya zaman-zaman Nabi lo. Sila ada ki murage bali boleh toli makkomui. Sila ada ki murage anak toli buntumui. Sila ada ki patuju toli makum aku raga mitani di maling hidayah tahu cuma koi di makuraga ini pada cengi agapi a'malakum yuslih lakum a'malukum Allah Ta'ala pada cengi ki napakanjak kitoi amalakta napakanjak ki Allah Ta'ala biasa dinisengi ma beri jama di sama sempajangi tapi Allah Ta'ala pada cengi ki napada kanjak ki amalakta ai majaisa di kode telu ma beri jama amalak makanja ti ngalengi perbaika Allah Ta'ala ini jolo napada cengi Allah Ta'ala mode nakan na hidayah ro tauraga agapi wa yaghfir lakum dzunubakum nak dampangi topi Allah Ta'ala sininna yamananna dosa-dosa ta wih nak dampangi Allah Ta'ala sininna dosa-dosa ta dia kuang kamu ki makuraga na pada cengi Allah Ta'ala nak dampangi dosa ta mati ki dia namelo neraka tarima ki mage pa ibi tu na tarima neraka angke dosana tapi kui susu ya dampangi mau tasulu ngetama neraka itu nami malang dia aja tak capat-capat tama neraka ko dega dosa tabawa ilaluk itu masuk degere asele na jadi aja ta mangingi makuraga Allah Ta'ala malingi hidayah keki na poji idi na surumi makuraga nabita makuraga ni tuli calo tahu enakan na hidayah biasa tu rimpa ki batu rimpa ki tai unta tuli makuraga alena mi pendrek darajatna gangkan nabi ta unrotan re darajatna pangulun na sinin na nabi ummatna macioto ko na jame ro jamana nabi ta kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini na tu umma kami na makasing tapi ipasuki untuk pada tarupa tahu aja na ini bawang tapi anak ta indo anak ta bali bolata untuk tahu untuk aga bi imadecing lawalawe na aja na masalah amar ma'ruf nahi munkar rupa surah Allah Ta'ala jadi untuk idik na weri Allah Ta'ala makuraga mi amode ta makuraga komelu Allah Ta'ala malingi hidayah tahu sembarana pake makuraga di masa Nabi Sulaiman angkasa Ratu Balkis manu na pake Allah Ta'ala mancaji sabak nakan na hidayah Ratu Balkis di kerajaan masuk Islam di masa Nabi Sulaiman manu na pake Allah Ta'ala
untuk dakwah satu kerajaan masuk Islam. Oko Amerika, Los Angeles, sila dan itu pengajari. Allah Ta'ala pakai guna api untuk nakan hidayah ke Amerika, Los Angeles. Agak kebakaran satu kota. Masigi bawa denan api. Menjadi sini na te krokote tama mana masigi. Amotanya salat tama to. Di bunga Ta'ala, elo na bunga Ta'ala ye. Jadi makoko itu aswasonyo ko Amerika tetama sallang. Bunga Ta'ala malingi hidayah. Malingi. Apa manggai? Ko Amerika memata itu dakwa kurba. Miki lo. Ya halangi ki. Tapi angkatona Amerika selang. Iya naruh makuraga. Tapi dia nulai. Oko diskuti, oko orang-orang masih ada yang nulai makur. Apa itan remeto nih? Pak dakwah itu. Ayo pertama. Ketua ni Pak. Halangi. Punggala Ta'ala malingi hidayah. Dengan apa? Terbakar di kampung ini. Kota si di kota nanre api. Masih gih bawa de. Mancai ta amutanya salat tamato. Ya sembarang na bagi Punggala Ta'ala malingi hidayah tahu. Cuma naweringi kesempatan buat dimopi ga makuraga-raga berat na padicinggi Punggala Ta'ala. Amo deki gaga buat dito na patur Punggala Ta'ala. Hidayah ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Binengi melo kana sa Punggala Ta'ala upakan ni manang hidayah tahu. Binengi melo Punggala Ta'ala. Ini pajolo na melo pak nalimupi kesempatan untuk makuraga. Sini no masalah lebih oleh karena itu makuraga ki. Iya tuh situ kode itu makuraga. Aja anak kadeh. Tahu de nakan na hidayah amo idi lai tuntut to. Kode itu makuraga. Iyo ko marumbong imatu temelo tama neraka. Marumbong migalada. Di dalam sutama itahang ijolo. Alam ya tikum nadir. Demetoga to pakai ko dega to muragai ko. Qalu bala qad ja'ana nadir. Mappe balimane ngon na iye. Bah ang kasapuang. Ang kasalo boleh malinga peringatan. Ang kalau boleh dakwai ka. Maga batin nama dakwah. Naliang nga coto, naliang nga lipa. Ang katok kabika, anggota kumo kabika ay tapi fakadzabna lupa balini. Tanya ji bangsa na potongan mutumit dakwai ka. Na yolo ka man ripaji na iko. Itu berarti ada dakwah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mak balle-balle lopo muje. Tania bangsamu na panonok Punggala Ta'ala untuk dakwai ka. Melainkan engkau pembohong besar. Mak balle-balle mo. Salai adeko. Angkat pakai ngai. Nalalumi. Jadi kau angkamu pakai ngai na denam kali ngabaca. Maka di Punggala Ta'ala iku matu tu beli puji-puji ateruno. Berarti lepas tanggung jawab. Kau pura mo kima pakainya. Pura pakainya anak apota, pura tak pakainya manituta. Tapi kau dia memang kali baca, dia memang kali baca matuna, dia memang kali baca ambona. Alim itu melo berarti lepas tanggung jawab ki. Ateruno. Nah ini kode bahaya. Kamu tuh pakai nggak kok? Digagah. Wih. Araba subuh. Tuh liang kapap pakai nggak kok masigi. Dia ulo masigi puang.
Jumai ibaca katoba ko masigi deulo mak ka juma pun. Mamaulu tahu ya ko masigi mo deulo masigi mamiraja tahu ya sampajang ibicara deulo. Pengajian ni deulo. Ken robale tulo ko masun na lapangan ni. Tulo ko mapabitya dan sebagainya. Iya kumaku itu pale siaga na pakai nga amustasyo kumasigi tanggung jawab na to ay obi si bawa ko tama. Amoy ditapagalat to. Makanya pada makuraga ki makuraga. Hidayah akuragata. Maka day papatah na riolo reso patam mangingi nalite pamasena pungan la ta'ala. Akare sumo kita mangingi, tam mangingirang ang kamu tu matu pamasena pungan la ta'ala turung akare sumo ki. Ini ko dali pamasena pungan la tataja na ditakareso. Milu dua bawa mi na ditakareso. Puang aling hidayah. Na de nang katakuraga milodo ang bami pada sisa kon kata milodo ang milawana na de panapura boting. Aling nga anak pikole ko anak mo mak bene mo dito pa. Abedi ki jolo na pamilawana. Akuraga ki jolo na pamilodoang. Jadi akuragata melo na ita mamagi-magi pakuragata wad dinasabari pungata asbab hidayah. Jam paga manuman na pake pungan ta'ala, jam paga api na pake pungan ta'ala menjadi asbab hidayah, jam pagi gempa bumi na pake pungan menjadi asbab hidayah. Mamagi-magi naidi mo papadat terupato na kena nasabari na pakanaiki pungan ta'ala hidayah. Ya ko na pakanaiki pungan ta'ala hidayah fala mudillalah degagawat di pakapusa-pusa, degawat di bendungi, degagawat di lawai. Tapi sigilina ko de na waringi pungan ta'ala hidayah na cacaki nagaliki pungan ta'ala wa mayyud lilu fala hadiyalah. Tapi ko nagaliki pungan ta'ala digagawa di maliki hidayah mona di nomak katoba de to nakan nak hidayah ko nagaliki pungan ta'ala. Oleh karena itu selalu akuraga ki disambil millo doang Allahumma hdina wahdi bina wahdinna sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Puang aling apati ruang panenungang apati ruang lokoi di puang. Wahdinna sajami'a weretoi hidayah sinin rupa tau puang. Waj'alna sababan liman ihtada. Puang pancaji kak mancaji sabak nakan nai tau hidayah. Tanna puro aja pun naiya tapancaji sabak nama bela teko pungan la ta'ala. Tapi pancaji sabak ka pun wad dinakan na tahu hidayah. Maka mamadaina si di tahu nakan na hidayah gara-gara ini mamadainya tiket masuk surga. Sini no assalamualaikum. Oleh karena itu salah sidina bentuk pakuragan dari kuang kamuki mengadakan pengajian, memberikan informasi keagamaan. Siruntuk-runtuk ki matu bicara-cara ki mau paling dina lo masigi misalnya boleh kau nak maringkalinga aga na pau pokok na makan jalak dak na pau aga na pau ai makan jalak dak merekui si na taruh cawa makan jalak dak aga na pau nak dituis iya ko melo ki tolao arabape mang matu subuh tolao kasih penceramah maka air batita makuraga ro dito kapan macam itu pakiro mamagi-magi na bantu na pandangi pungan ta'ala pakuragata insyaallah mencaji asbab hidayah insyaallah mencaji satu tiket masuk surga. Sini no masalah. Oleh karena itu mamagi-magi na regi pungan ta'ala hidayah na pandanungi hidayah kalita waditi pelaturul sirah-sirah tadi pada api mengkalingai. Sekian demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.